Namurambwira ko ndi muremure kabisa. Reba nk'aka kanyago. Ndumva nari hekenya. Ngambabaza. Bite nitwa Jessica, ndi umushika yanjoye. Mwabakobwa umusore utaguha amafaranga ntakagutesha umutwe. Iyi nimero muhamagaye ntibashije kuboneka. Ndi kumwe na Kenison. Kenison ufite ibibazo bibiri gusa nshaka kukubaza. Are you ready? For. Okay, Kenison. Kuva wavuka ni ikihe kintu batarakubwira? Ko ndi muremure. Ko ndi muremure namurambwira ko ndi muremure kabisa. That's crazy bro. That's crazy. So, guys, narababwiye umwe muri mwebwe azafatwa mwebwe. None ntiyafashwe. Ako ni gute umuntu nge ndifata nkaza nkagutereta ajyaho ni ibibazo byanjye bijyanye na finance. Nohereje boss wanjye nawe azana n'imodoka ye nziza agaruka arira arambwira ngo wa mwana w'umukobwa mwiza ibintu by'inkondo yarabiretse ngo ntagishaka kubabazwa ngo ibintu by'abahungu ngo ibintu by'inkondo birababaza wowe kumbisha mwabajura nibi mwabajura mwibiri wewe iri rero niryo rifite amafaranga navugaga abajene hano hanze mwarabanze ngo namafaranga mfite utankura umogi yikinira akadege kubera depression zanyu nibi bintu ndeba nk'aka kanyago ndumva nari hekenya ngambabaza mutera ababyagahinda watumwe wewe barakuruzecha Umusore udafite ikintu agufasha katira imbobo. Marhaba guys, uno munsi I'm going to introduce you guys to my little sister. This is Jess. Yo, introduce yourself. Bite nitwa Jessica, ndi umushika yanjoye. That was not part of the script. You what? How do I say sister? I think it's murumuna guys. Uri murumuna wanje. Uyu ni murumuna wanje. Yeah. She went to saying ndi umushiki wa Joy. I think boys have umushiki, girls have murumuna. Correct me if I'm wrong. That's what mom was. Yo, okay, just get on hold to get aka outfit kawe wagakuye he. Okay, Iri Nia Joy. Iri? Bear with me. Could Tiger Mist, City Beach, Ibirato, JD Sports. Okay, urakoze cyane madam. Okay. Jewe kunagapira nagakuye muri. Okay, yes. Namahuzi ya Jessica. Nianje. Akagapira na Jessica yagakuye muri Kukai. This jacket akagakoti na kanje nagakuye muri City Beach. Wow. Naje zino pantaro ni yanje. Naje babe, I'm laughing but I'm not better than you. Ino pantaro naje nayikuye muri City Beach. Oh. Kana gashakoshi. Palo. Oui. Murakoze cyane guys. Murakoze cyane guys. How to say bye? Bye. They don't have bye now like Bye. Ese ninde kandi? Allo? Ninde tuvugana? Hamagara kuri WhatsApp business yanjye. Nyandikira nako kuri WhatsApp business yanjye. Guys, mu buzima ujye umenya inshuti izarizo. Ujye ugendana n'abantu bafite vision. Sekane ninde? Ninde tuvugana? Iyi nimero muhamagaye ntibashije kuboneka. Abantu babatera umwanya ntimukajye muvugana nabo. Guys, uyu munsi wari productive. Nabyutse nkora pompage 10 bita mundi ndasenga urumva bitanumva indirimbo za kivumbi, confidence irazamuka. Nyuma yaho nahise njya kwa plazo kurya ibitoki na mitsingi ebyiri. Bro, lock in. Icyo nshaka ni ibiceri gusa bro. Kuki amafaranga ari ibintu byizana ukabura amahoro bakatangira kugutesha umutwe. Abantu ntazi bro, sinigeze menya inshuti zarizo. Business, mind your business.